Ngelantur aris ide ngeripta sekancan daging jagate ike para mana duwi para mana makumiwah dari para mana ni Gadi pekaryaan ide sang yang widewasa makejang nyentuh adik tuah pemedasar yadnya kelawaning bakti. Inggih semeton santi sareng sami Iwawu sampun wantah proside kepiarsian asapunapi daging bawa sida sang Prabu Janardana mantu kering ide sang Arjuna. Ini kawin tenan daging bawa sida sang Prabu Kresna adi sakeluwer ane ado di jagate sinah bakal ketegul ban karmo kekuasa tekeneng para karti mawinan mangkin ariantuk kadiasa punika sampun janten mangkin irago pacang mokaryo pacang melaksana mangne gumanti terarah dados tetujuan pengelaksanaan irago pacang ruruh kawintenan ide sang yang para mokawi mawinan wenten catur warna catur warna inggih punika Brahmana Ksatria Waisya Makabiwa Sudara sami-sami menduwe amongan pekaryaan Baduh tetujuannya nih mangne persida tunggal ring ide sang yang para mokawi mangkin kadi ide sang Arjuna wantah puragayan kesatria asapunapi among-amongan sang puragayan kesatria laksanang tugas idewone manut tekeneng sudarmo sang puragayan Brahmana ngamargian daging kadua kamu sang kesatria gumanti nelas sang sekancaning momo angkarane gering sejroning meparidabda gering pasiatan utawi gering payuda kadiasa punika sepatutnya nida sang Arjuna ninten ngemargiang barah agam-agaman Brahmana duaning nida sang Arjuna puragayan kesatria asapunapi mangkin antuk mangne gumanti sida karya sida purna asing-asing sane kelaksana yang tanpa pamrih
wantah katur ring itu sangyang paramo kawi nika kebaos antuk itu sang Kresna sang saniuning ring pomatening karya inggih kadiasa punika rin tunas pewarah-warah itu menawi itu wenten malih emas pewarah-warah sanetiosat inggih terus wajah Sani mangkin lanturang titiang malih ring sejroning panganikan ide Sang Kresna mantu kiring ide Sang Arjuna mangkin tiang dari Sang Kresna inggih terus Waduh adi Sang Arjuna nake bokoi dewa dukiani suboliwat ide Sang Yang Parajapati ngewen tenang ngeripte ane madan jagate ngelantur aris ide ngeripte sekancan daging jagate ike para mana duwi para mana makumiwah dari para mana ni Gadi pekaryaan ide Sang Hyang Widiwasa makejang nyentuh adik doa kemedasariannya kelawaning bakti Subhani lantas sang sida keripte antuk ide karenta pamuwus saking ide nyenadi oleh dia lawan bakti dadene apa jasa keluar ani ada di bumi ini tuah medasar banyadnya kedulurin ban bakti iya manusia manden nah janinyin ane wenang nyalanang buka kitu sing jadolen ane merasa medrewe dari permana tuah imanusa urdi putra kula
kepico manat oleh Ida Sang Hyang Widiwasa para sida lantasan ngewardiang ring para putra kula warga Wandawa makejang depang aja batilan iatnya ne mangentekan Dadika pasti ke yang pesannya uli bakti maka mewakyatnya sida lakar ngewetuang lambu matuakan saka kadi lembu nandini sida ngewetuang sekancan aneh ke abdi ke arsayang amun wajanan hidang nah tuak amun tonya nadi Sang Arjuna Idewa pemewus Ida Sang Hyang Widi anes ide ketampi oleh manusia dini di jagat Sake wala di sejeroning lakar melaksana dini pangsida imun usus tuar jelakar keikat banane madan pikoleh laksana nintu masih tuara dot sabinaning buku akito masih sing jelakar dot ngerasa yang neng tonden kegarang aneh konde narasa bakal kegawenin tuara mas nah kita masih kadi di sejeroning lakar mapari dab-dab di sejeroning mekarma sing jelakar setado nganelang anak lianan reng sangang sapo sireng kapining nyin yo ane rasa yang idewo nawang tuare jelakar kelaksana yang tetap lakar nyalanang sudarmone kedidian sane baca jaga sedang Hani mula lakar para sida puponin utawi kepikolikan Arjuna lawut mawinan ane jani dewa Sang Arjuna anak ibu ke dewa tekas pamuwos belini melaksana dewa di
Karyang pamongan kiadi Mapani dewa ngelarang madan ke sinaderia wenang jani dini dewa mayatnya tuah among-amongan i dewa nih nyentuh adi breh ring buang pentingnya dari dewa melaksana do pesan yang i dewa lakar perih ane madan hasil karyan i dewa nintu wirewehendo sang karma mapan tuah sang mekarya utawi sang meparilaksana neadangan ngulah sukaan diri megawini ulian tulus ngelas carya bakti sin nyen lakar mula ulian ngawenang demen kedidian banget mulia bisa raka ngadi kapining beli pikolek nyanyi utama pesan nyentuh laksanan di dewa nah lakar sidenya ngantrat di sejerone ngamuki suka yen subuh dewa lakar nyalanang ane madan swedar maning ke sinaderia Sandi sareng sami suk semang mangkin ring sajeroning pikayunan riantuk puniki raga sida manresti dados manusia napi malih ring sajeroning panrestian raga puniki sida rarisan mepupul sareng sami ngewacin begawat gitu miar sayang pewarah-warah ide Bathara Kresna mantu kering ide Sang Arjuna nika sane kapertama patut suk semang iraga diwasan ring punika ring sajeroning pengajah agama kinu wenten kebaos Panca Sarada sanincen ke punika Panca Sarada ne dayang istri-istri Panca Sarada ini bukayan inggih wenten Brahman wenten Atman Karma Pala Punar Bawa inggih moksa ring sajeroning atmane puniki Ida Sangyang Widi kebaos Paramo Atma Atma sane wenten ring anggul sariran iraga kebaos jiwa Atma mangkin gumanti mangne persida matunggalan Paramo Atma rauk ring jiwa Atma ne puniki wenten iriki raga ring jagate punapi antuk mangkin mawenen Ida Sangyang Widi nyipta yang jagat
teh rauh rengso isin nyanyi. Ini kan ada dong. Eko Paramana. Dwi Paramana dari Paramana. Nggih. Intik-intikan yang laku ke bos Bayu. Apa sih? Ini kali beburon. Ngelah Dwi ya. Dwi Paramana. Ada di Dwi ya dan. Dwi Paramana dah dua yang lah kekuatan. Nggih. Di Bayu yang lah. Rawat utawi munyi yang lah. Malih sikit lah. Mara iraga jani. Istri Paramana Nggih. manusia. Kacipta mangkin sohananing material iriki ring jagate antuk ide Sang Hyang Paramakawi. Nah puniki gumanti mangkin angin serana pacang iraga mayatnya doaning iraga lekat ke jagate nenten lepas aldo kamu mangna nenten ngawur pemargine wenten kekaryanang mangkin panco yadnya dewa yadnya resi yadnya pitara yadnya buta yadnya manusia yadnya terarah dados mapan iraga kaiket antuk karmo terarah dados mangkin sorano ne puniki mangkin angin ngelarang yadnya kinten daging begawat gitu Pada bosnya materi pada dia sareng kecipta oleh Sang Hyang Pramawasesa. betul Pas sasarannya teman-teman. inggih kacipta mangkin mejalaran antuk para dewata manusia dan parasida nyiptang sinar manusia dan parasida nyiptang bayu miwah sakalewiranyane mangkin puniki katur sami marupoyatnya tumus pikayunannya wanta majang ring ide Sang Hyang Widi mangkin wenten paswecan ide kadya sapunika nenten kewaliang malih marupoyatnya napi ke punika kebos Wirat dana. nah sampun kebos ring bagawat gitu wenten paswecan ide para dewata kadya sapunika sane ketitah ngantuk ide Sang Hyang Paramakawi patut iraga matur suksemo ngawen tenang yatnya waliang malih mangda nenten kesambat dusta utawi malih deket baos ide Sang Kresna laksana yang adil Yanyane rame ing gawe sapi ing pemerih sepi ing pamerih kadya sapunika Tapi iraga na tetep duaning ulian utangnya ngeranang iraga. Ane madan renem. Dari renem artinya utang iraga tetelu dewa renem, mitra renem, resi renem ketahuan panca yadnya. inggih Bahkan babilang iraga yang lah utang. Ampunang pikirnya utangnya terus kenten bayar utangnya dipikir semua bayar. iya niraga nyilih patut uliang iya niraga nganggep Patut bayar. iya nak mutang budi ingetang eling niki ring sayoning baos begawat gitu Yen ada nak dulu ngene dewa, yen ada nak dewa ngemangi deh kita nan malu. Ingetang yang Nah. ban tinto mas di prasasti tulis wawanan malih pisan santut yen wenten nak ngemang de ide ingetang tur tulis ban tinto mas. iya niraga nganggep Jadi dago makidiang kita mas. iya niraga nganggep patut bayar Bayar. iya niraga nyilih patut Ya, kuliah iya di dago makidiang tulis di telapakan limone. Artinya napi de irago mipit de irago ngingetang. Yen makidiang pan tulus ikhlas. Bawina ngada ke bawah terima kasih. Ada nak nerima, ada nak ngasih gitu. Ian santun nganggap dagang Bisa. jantan kenten ngusap Eh, iya kadya sapunika yen malih ngiring tunas pewarah-warah itu Sang Kresna majeng ring itu Sang Arjuna iki sapa sira sane arsa ugi pacang wasyen iki terus
Prabu Janaka Wiedeka Nadi Sang Arjuna anak Ibu Dewa pemargan Sang Prabu Janaka wibuhin sastra utama nyini Dewa mewah liyangan maling makatrah kue nadi ane kawi saya oleh hidup Bang Dewa nawa ngemangan kema anu ori kalan ngidek ngemargiang inge punika swadharma tetap mentos hidup manusia kemargiang oleh hidup madan loka sang raka kekecapang itu ke bawah situ loka sanggraha Jantongas sidangan boleh sunguci sangkan ngemargiang ane buku kita nyinadi ide nemuangan ke bos kesucian ini di jagat garap sewadarmu yadi yang dadi pengidekan belin tiru pemargan ide Sang Prabu Bang Dewa las ngejalan ngarepin ane madan satrun ni Dewa ni adi apa luwenger baca gangan aneh kegarangan apa sekancannya nih aneh sandang Dewa swadharma yang dini di bumi nih oleh sang jangan gumeng ide sang sane ngawi saya jaga dem kejadi sinang ka irengnya Ianing gitu pun melaksana Dewa sinah lakar waduh ngiring pemargin Dewa ni adi oleh ya temane aliana meh ketekaning kula warga ane tiosan sida nurut pejalani Dewa
Sakeluwer pejalan Pratiwimo ane sida kebang benadi mes sida ketuwutin ben jadmu ne pejah Mace sinang jaga anurutin kusinahane seisin yagat sida nudan buka kayu nadine yani ngenakangan beli duara ngambil kangarya ngapradene ukodan belina sing sida ngamet ane madan kriya megahe dini di bumi makemiwa sekancane sarwunduk sarwindek sarwo pranine sing bakat kaenin beli sinakanto jaga uko ken lantas ponadian gumine ponadian jagat ya rawo sekancan dagingnya meh-mehan sekancane ane sida nyareng ini dewa hidup di jagat turut bertingkah beli mekejangin lakar nuden nukduk pejalan beline kedok begitu pesan adi sangat duno dewani pesan bingung adi yang dadi pesan dewa ngelah rasa bingung sajeroning pakenehani dewoning sesampune presida kepicayang pewarah-warah kadia sapunika mugi-mugi
Ninten malih ke kanan bingung paling kawentenan itu sangar yunem napi mawenan kadiasa punika ring tepengane puniki sampun wiyakti ke picayang Pertiwimo sane kapertamo adi kadide sang Prabu Jenaka ane pascat wikan wicaksana ane duwit waktu sing patut wen bakal ngemargiang pewarah-warah sang Hyang Weda tetep nuido melaksana abdi micayang tetuladan tekening para banyak ido Tut ido sang Prabu Jenaka ninten harus balik ido ngemargiang pemargin baos wedone kanton ido micayang tetuladan maring banyak napi malih iraga ane ketunan sami-sami batut kapertamo sane kaping kalih asing-asing sane kekaryanan kelaksanaan antuk sang Murbengrat sang sane ngawengku jagat janten sampun kedilat antuk karamone make sami sane dados junjungan bumi janten sampun kedilat antuk rakyat sepatutnya niki mau bawa gitu niki sepatutnya sang sane dados junjungan jagat micayang contoh sane mau tamu sane bakso ning ketulan oleh dipun panjang mangno nenten guru kencing berdiri kencing lari-larian berlari artinya jelehang malih dados yen sampun sang ngaworat kawon panyake janten sampun pajang kawon mawenan ida sang Prabu Kresna mawecana ring ida sang Arjuna asing-asing ane kelaksanayang tekening sang Murbeng jagat sinah ketulat tekening panyake idewa merintahang jani panyak idewa ne pangsut ngeruku Apa ini kan ngeruku itu dapne idewa nu lantas kelepus kelanyara bija ya lah karena duduk tuh tanuan sing ngerokok Cina bo intip lo mas ide bo basmi judi sampai ke akar-akarnya gitu idewa ngemaosan idewa nu lantas demen mempelalian Langli sing benah gitu adi nika contoh sane kaping kalih contoh sane kaping 3 bina cara beli adi ngawotaro lantas ke jagat micayang beli tetuladan apa kelano asing-asing ane gawe beli pasti ke bakal tulado tekening karamone kadiasa pun salingan kerangnya ide sang Hyang Widi makarya yen beli sing megawe aki japan jo kengken lakar penaden jagat ya bodona niku elingang suk semang mangkin ring kayu ring mana ring sajroning panrestiane raga mangkin presido ngawacian begawat gitu Roy Dewo bingung nah Roy Dewo bingung Nik bersepot nih kan Rianto niki sampun kepicang Ido sang Prabu Jenaka kengkian sang maraga pemimpin kadirasa beli ngawatara penjagate ngemang contoh do bimbang dan ragu adi melaksana asing-asing gegawen yen jemak kuliah ragu-ragu utawi bingung bimbang sing jalakar dikolikang aduh
yanir kamu yang caro anak nyeberang puniki ring margi nyeberang sing nyeberang sing ring kantun doh motor ragu-ragu nyeberang iki ampun ring sampun tampak niki kendaraan melayu pasti keyangan lu inggih tadi asapun niku sampunang pisan ragu-ragu inggih terus malih sapa sira sane arep terus lantur wenten sabah pawacananipun Sang Prabu Janardana nah adi paling luwung pasaja anak ibu Idewa ngelaksana yang sewodarmo tugas Idewa iya nah iya diangke ritat kalau adi ngelaksana yang sewodarmu tusing pesaja madan sampurna Ian bandingan beli ritat kaluk Idewa ngelaksana yang para darmo pengelaksanaan anak yane tiosan yang apa Iya diastun ada pesuecian itu sang yang para mekawi paripurno
sampurna dadi bani dewa ngelaksanean. Ya nangame Nah jani ritat kalene anake buka adi ngelaksane yang agem-ageman suang-suang, agem-ageman newek. Ya diastun anake buka adi kanthi ngemasin mati ulianen tuh. Adi sang Arjuna pewarah beline piar sayang itu banget pesaja utamanya Akitu nyen pesaja adi sang danan jaya dewa bandingan beli lantas idewo ngelaksane yang para darmu bayu bakal panggukang idewo malih kuning ayang sana mangkin
atur Ida Sang Arjuna inggih beli Sang Prabu Janardana kadiangan beli malih buat sane tunas titiang ereng lunguh beli kadimanten pitaken titiang napi ke makahawinan jadmo mriki ketulud ngalih ke jagat jantenipun malih imanusa ngemargiang inggih punika dosa dos gedhe rikiring sekala kepaksa mangdem para kerti moyaso kerti janten pisan ini kepunika tan manut ring pakenehanipun beli Sang Prabu Janardana ledangan pice yang daging punika sami mangden titiang sahuning Raning palungo beli pinake tirta pakeningan wenten wacana ngetisen krama sareng sami mangnen
sarwa klese sarwa kasmalen nenten likup dewek titiang beli. Santi sarang sami intin nyane boya wenten tios iraga puniki wantah kantun kaiket ring material doaning wantah iraga kantun kaiket ring sajroning material laksanayang warna-warna laksanayang swadarma manut ring swadarman iraga sang meraga mana kelaksanayang swadarman brahmana taler kadya sapunika sang peragayan kesatria ngumargiang pemargi swadarma ring sajroning kesatria sampunang sang meraga wisya ngagem brahmana sang sudra sampunang nglaksana kesatria ariantuk iraga kantun banget kaiket ring material duniawi puniki kadya sapunika pawecanan itu sang Kresna sane kaping kalih yen sampun iraga mancep ring tingkatan rohani kadida sang Wiswamitra sang peragayan kesatria ngumargiang agem-ageman brahmana sang Rama Parasu peragayan brahmana ngambil mangkin swadarma kesatria yen sampun iraga sampurna ring sajroning rohani yen ning durung iraga kantun kadya sapuniki kaiket antuk duniawi kaiket antuk material ngiring margiang swadarma iraga suwang-suwang sampuna wus-wusan pacang meketiapca mas pacang moyanyo iring-iring jagate tetujuanane wantah tunggil inggih punika bakti lan yatnya tanpa pamrih katur ring ida sang Hyang Paramokawi. Nggih sampun menawi to sampun sumawis kanggalan inggih kidolane para pamirsa sareng sami sane gumati watak wangyang titian kadya sapunika presida katur aturang titiang acara sane ngumuda sekar setaman malih pisan titiang lungsur janten sampun wenten keiwangan ping kalih kekirangan titiang wantah ngelungsur agung rena pangampura sane mangkin acara puniki puputang titiang antuk muncarang paramu santi santi